Jump, Mads! Drop it. Mabuhay and welcome to my vlog. And of course, welcome din sa unsa ganito ring. Go, go, go! Ato dapat ni. Fabricated nga pool. Fabricated pool din sa Fabrica. I'm with the beautiful Filipinas. Oh, di ba? Next. And of course, pinakagwapa. Hilom na along gagara man kanong na na ko ni mulong. Ay, dali mas dirita mas kay ikaw mag-tour sa mga tao mas biko. Unsa asa dapat so English. Hello, good morning everyone. Dili. Welcome to fabricated pool. Then Fabrica as well. So, what can you say about the road? Holiday. Basa din nakabutang. What's that? Welcome to Nature's Nature's own. We are going to Nature Spring own. sama ko ng English. Ay, taro nga po ng English kay mauwaw ta ba? Gamata mga viewers from Kuan, Damilag. English ha. Go. Unexpected yun siya nga guys. You know what? Unexpected yun, honestly. Unexpected kay Paras officer sa GU na diri. Dili good actually guys. Anyway guys, am I pretty? I don't think so. Later tomorrow guys, mag-atiman na sad mi sa among kuan katong mga kahoy nga trees lagi nga atong ipang tanom. So amo sang gitok for granted ang time nga nami vacant nga time karon. So nangaligo sa mi. Oy, today is Wednesday. So hopefully ni mga laki dito no kalisod sa kayo og Sabado or mga ligo mi Domingo kadagay. Para na sa imo, you know what? I'm wow, hilom. Ay ko chika ay English. I have 3 words. Yeah. I don't care. As we have talked about earlier, we need to speak English. Every one of us should speak English. So, where are we now? We are now. It's been 3 days since I've seen you, and I just can't forget, girl, gets worse. I spend all night trying to feel good, trying to forget about you. I can't forget about you. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I wanna believe in you, believe in you. Oh, I just gotta know, will we live forever? And if I let you go, oh baby, I just gotta know, oh I just gotta know, will you be here forever? And if I let you go, oh baby, I just gotta know. My heart can only take so much before it falls down and hits the ground. I wanna love you, I'm not allowed, 'cause if I hurt you then we'll go down. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I wanna believe in you, believe in you. Oh, I just gotta know,
feel good. Trying to forget about you. I can't forget about you. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I wanna believe in you, believe in you. Oh, I just gotta know. Will you be here forever? And if I let you go, oh baby, I just gotta know, oh I just gotta know. Will you be here forever? And if I let you go, oh baby, I just gotta know, My heart can only take so much before it falls down and hits the ground. I wanna love you, I'm not. Tugnaw kay. Sa! Ay! Oh. Oh my God. Dirita. You say hi guys. Hello guys, welcome to my Facebook friends. And hello. Hello Charmaine. Hello Kikay. Hello Kikay. Hello mga palangga, mga gwapo mga palangga. Mobile Legend. Welcome to Mobile Data. mga gwapo ito mga palangga. Oh. Jump! Jump, Mads! Yeah, one more time! Sabi kay Mads! Long, if you were to choose Long, gwapa nga paasa or pangit nga seryoso? Pangit na seryoso. Kay ngano? Wala na. Ngano man? Arong ba? Bayot nga dakugutin. Langga, if you were to choose, gwapa nga paasa or pangit nga seryoso? Gwapa nga PAASA. Hangano man? Para parehas mi doa. Alam mo, gwapo no kay ka paasa. Ikaw lang, kung mo lang. Gwapa nga paasa or kanang pangit nga seryoso? Pangit nga seryoso ako. Kay. Hala sa kamera. Pareha man may pangit pero seryoso. Hala, kung kani ang pangit, kagwapo ni mo lang uy. Gwapo kayo. Hilong. Ayaw. Ring. If you were to choose, gwapo nga paasa or pangit nga seryoso? Gwapo nga paasa oy, puslan pa man. Kaya nga naman lugar? Isa-isa ho na ako na tanang mga oynada iusa na basta kay gwapo mo. Kaya nga naman sa'yo, pasapat lugar ni mo. Ako hindi pasabot, gwapo nga paasa no. Oh, kay. Pero nga naman dito magkaka-Jerry. Ikaw siya magsa Charmaine Jr. If you were to choose, gwapo nga paasa or pangit nga seryoso? Gwapo nga paasa. Ano man? Ano na yung mga choice? Tell me.
kuan. Reason. What's the reason beyond? Ito di reason. Unsay reason nimo anong piliyon nimo ang gwapo pero paasa? Basin di ay makuan ko matunan po niya nga ilab ko. Ilarag to, di ko niya ipaasa. So you want to say nga kanang ang attitude is ma-change. But the appearance is cannot. Dili. Okay, your choice. Sige lang. Kamo matanan akong ipangutana. If you were to choose, gwapo nga itsuraan nga gwapo nga paasa or pangit nga seryoso? Gwapo nga paasa. Ngano? Karma is a bitch. Wala. Imo pa man alam ko say hi na lang bes. Gwapo nga paasa or Papa Bol niya pangit nga kanang seryoso. What? Sige na ba? Dili lagi ko. Oh, gasalig mga kay nana sa imo tanan. Gwapo ba si Pikot unya kuan pagit seryoso, no? Oh. Magabay. And finally, now, the most awaited part of the program. Ano manimot sa pila? Si Victory. the first, pinakauna. O karon. Kanang dili yata mo kuha og kana basi ali ko unsa gyud sakto nga tubag ha. Wala dili manukan. Nanukan ko naman. Lagi ni mong lipstick anong nanukan kasi mong lipstick. Nga luspin ba kito kaganina tungos katugnaw sa spool. Okay, if you were to choose Mads, please be serious. Hitsuraan nga hitsuraan to gwapo. Gwapo nga paasa or pangit nga seryoso? Gwapo nga paasa. Can you tell me why? Kay kung iyong gihimong option, gihimo pud ako sa collection. Hala! Wow! Boom! Panis! So again guys, thank you so much for watching. Ako yung minuog mo rin naman ay Wawi. Hello Philippines, hello world, and... Hello! Yahoo! Drop it.